wagikinya kiri studio cietu na akathi na mbere na kuwa gitutariria rugono rwa kema kiri njira ino kana kiri rugendo ruru wini ni bambetagaririe no Mwangangi Mobango na une wave show ntugo nayo tumetaga ni freestyle Friday tutima antu maingi tuthia na mbere na kuwa tugikinya tunyimbo tu mudogo mudogo na nikio ntugo yemde mbembete kuwa nkenja kwevu. Karibu sana guest wetu ntikumenya ngwite pasta ngwite mwini ngwite Penina ntikumenya ile kukambera ngwite John Monday Magu. Karibu sana Asante. no tugokinya kire studio cietu ukathi na mbere na kugwa kana ngikorekera kanya utukenderie kana ukendie muraithiria wa Meru TV no mwire ritwa riaku. Asante sana Lilian. Muraithiria wakwa wa Meru TV kukethia ainyanya ciumunthi marito jakwa mbitagwa Pastor Penina Karunda umite Tharaka Nithi County nende gwakwa ni guku Meru mwonoku nimeokoka na mpenda Yesu sana. Penina ntamenya umite Tharaka Nithi County kauno kuigua kitharaka bisa mono umite rutero riko Tharaka Nithi umite Tharaka Nithi County itagwa Mitheru Ward. Mitheru nale kwa nyama nichara kwa nyama kabisa. Iyo kemanila au kidogo nafika nturaita kwa Karimba. Ende gwakwa ni guku ende umite nara kwa Ndanga na Magona. Ni mtamenya kana umite Tharaka Nithi nyani ugonde mbaragia ke Tharaka Nithi lakini nhambu umite very complicated noto inyanga kwera mbumite kitu yutitia ai. Karibu sana udinambere na Asante. kuigua Asante. tukuthingia na karimbo kathongi sana karimbo kathongi sana karaka dinambere gitwa riaku Murungu ntwire Rumbo ruru wathire na mbere na kuigua kiminari rwimbo ruru ti rwa tene muno ndarwinire 2023 December ende rukiumira skrinine rwaumire 2024 February February iru na Lilian ndi mwini mini mwimbaji na mwathani na mpete rwimbo nyingi muno ni uramethirite ndina kazi mingi maana hata huduma iko na kazi mingi kabisa. so rwimbo ruru rukuga Murungu ntwile ni Murungu ntwile manya unajua mimi niko na bahati nontu ndina Tharaka Nithi na Keimen so nkumenya no ethokiaga ntwile ikuga kana no kumenya Ndikumenya ntwile ni kuga ni Murungu uria uturaga Kenya na Kenya ni everlasting everlasting koguo ndachoire biugo bieganu bia kumwexalt diaula ndona conclusion ni Murungu everlasting Murungu ntwile na ninkurukirite a lot of challenges kana mathina maingi sana utulone bwakwa mbajua whatever watoto kugonjeka nini ndamachwa monthe nkona kethira ti Murungu ucio ntwire he is very promising atikarita mtu na orairua mtu atinsagia na mboekaga no wajua ukathuka cula ukathuka mwiri mtu akamboeka so ndaraithiria ndegua nkoro yakwa ijuritwe ni gukiria Murungu so kirundu Ngai anenkeria those ones na ndajiikira together koguo ni rwimbo rwa gukiria Murungu muno it is very personal to me ati nandithirite mantu jamaingi muno aliu nontu ntiumba kujauga one by one kajekila au pamoja hapo haraka ni Murungu na Penina rugendo ruru wini wambiririe rugendo ruru ndi wa before kidogo ngona rwa before rwa tene old school ngona rwa rugendo ruru ndalwambiririe back in 2010 wow 2010 ndio ndarutire rwimbo rwakwa rwa mbere ruru rukuga Bwana Yesu anabadilisha kilio kuwa kicheko ngwitikia inya runo rugitwe rurioku na ndarutite ruka ndarutite a full album ya 8 songs so au nio ndambiririe rugendo ruru rwakwa rwa kuina and it was very mysterious ndio tugwetu gutiwe waina hakuna mtu aliyeimba kwetu koguo gikiti kuga nugite kuigua yetagwa ukinenke hapana ali mimi ndiye founder founder no ntorira ndetere ndambiria gwa approach antu betu ndabera ni kuigua no mbine
ni batheka muno nontu bakauria riu ketha ni kuunjia isawa indi kuina ri ukaina atia ukaina tau ukaina tau indi nende gwila giuntu kiu kiambijila hiyo kitu ilinikujia ntu bora bweja na inyene ne sana na edhango nontu rwimbo rwa mbere rura ndarutire hiyo wimbo ili hit Bwana Yesu anabadilisha kilio kuwa kicheko. So ndambiririe back in 2010 na mbithiritwe ndiku ona ndofu nontu bwa shughuli cia huduma family wenya ona family ni kazi ngugi lakini nashukuru Mungu kwa neema yake. Imantu mega na rwimbo ruru wanjirie 2010 na ndaraitha kiri YouTube yaku by the way YouTube akathi na mbere na kwagitutariria ndiona rwaikirwe 3 years ago. What happened kuma 2020 kuma 2010 mwaka ya kinya 3 years ago I think into 2021 Liu rwimbo ruru ntukwira ndarutite album na ndashuti na kamera ile album ya 80 songs audio na ndekela video ende kamera ni ile aja before kamera nira before kamera ile cia before na ile teknolojia ilikuja teknolojia ya gitaya kwa hii wimbo yezi ingia kwa TV or anywhere so nikaanda thogania gutejaniria nyimbo yu iu nyanya riu kenda mbija upya ende twacemania na muchori omwe kwa mwini ambira hata kama utatupa hizo zingine wimbo ruru wa Bwana Yesu gata so ndachoka kaire riu ndarishuti wimbo ruru ruka kuona sasa hizi ingi mugwanja ziko lakini haziko na picha haziko na video ni audio na ndona sitandwele tekala audio hicho muno nuntu imbeteri na ale mbere unajua watu wanataka kusikia what else ndingine so hiyo ndio inafanya uone ilikuja 2 years nuntu ilo ndetenda alishuti kairi ndona leo tekala au kulishuti hiyo ingi ndona wacha ni anchokere umbeja kairi kenda miro nabo batikoone jakanda ulire niko ina ibwega sana inkona kagita karaga tene antu baindagia albums baindagia CD albums na ino CD mantu mangi mumirite nanta bio ini bomba kwa ki financially no titukona abwendagia CD iyo bonaga na ino mantu mombete kwa magichenjia nontu ni macinjigie sana na tu aini ba mbere no twatiwa tukwamite samwe wamba bwarigitanirwa tamba twarigitanirwa nontu twakamataga macidi tugeta nacio tukaina tukendia na nembije nyoke thotina music production is very expensive kwina ninkwenda mumiru elewa kenda bomba gutu support kendera Mulungu akabateithia so riu tiga kwina ando sijire cia kwina YouTube channel kwina TikTok na leo mbagukinyira antu bakegwa rwimbo rwaku bagago support so thai twina tu sana ile tuko nayo ni YouTube na Skiza tu inicho chumba kuigwa ikibu keep going na kirema kwina kuri mantu maingi sana kwina waku ikoragwo kwa mama na kuretera rwimbo kana ikwina kuragwo gukira tu yakwe imi tofauti kwigwa akaandikwa akathoma kiugo akaandika rwimbo na kwigwa karaga kathugania rwimbo rukamuyira we uni nantaro kubithairo rukana niyo muno ndi au akwejelwa ende ni after nimpendete mi upenda kuworship sana unipendete kuworship Mulungu muno nimpendete gutumira bigo bila bigokiria gitwa ria mwathani so kipindi ne kiu rira karite nkirite after maybe kuromba kuthugania mantu ja Mulungu iro mbeja nkaigwa kwina an exalting song kwina rwimbo rwe kweja ndene kwa kwina flow so mi ontengangana na gutunga ngakwandika ngambi na mbiu yatu once biuko bikwambia flow ndira ukuromba kana ndira ukuromba kana menya kwina kipindi gitagwa kia meditation
after umeomba ukirairia tu uki ukamenya kuthogania mantu jama ingi na uria Murungu ari umonene. So kipindi ne kiria kana after wakurukira kipindi fulani Ngai yakurita gikio. So ukithogania aya kama si Mungu hapa ukethera riu ukwethera wiki mrundi ingi na rwimbo rukwija na wainoka igo kweli this is a song. Wow, that's good. Na kire go ituni ya makuya mbere kana rwimbo rwa makuya mbere. Yejana yejonde once na tune. Maya kura akaraga once kaya riu agacoka guchoira tune. Yejana ya once na tune tukiwa tunaenda. Tete taguta. Ingwitigia kumarira wambiria wini bobo wako kuma 2010. Nwithiretwo na challenge mbingi sana. No tutaririe tu challenge cia ile withiretwo gikurukira especially kiri side ya wini. Wini challenge ile yona nenkwenda mutegeria elewa bwega sana. Challenge ile ithairwa hiyo ina na muno ni finances. Ni untu uteno omba gweta utena mbeta. Ukona tugeja dai kwenda kuproduce wimbo. Produce willing. Everybody are willing. Nyaunde na wimbo. So nkethera antena finance, antena mbeta. Kuteno omba gweta. Number 2 twina challenge ingi ni untu nale uka rwimbo rwaku ugikinya kurukinya nawe antu bari. For example riu tukurugura YouTube channel tugwikira rwimbo ku kinya ku market rwimbo ru antu beja barona bado kuna ni kazi. Ukeja kwethera inya skiza hizi nkuga no ite ukaregister skiza lakini ugikinya inya kuona antu 50 bomba kwetha bagi subscribe gi skiza area bado ni kazi. Ukethera ni kwa ngugi njumu sana kinya platform tia unajua aini bate platform ite kuoneka no kuona ni untu mwaka kuna platform area ukeja kedha ijaja Miru TV na kungi so platform pia ni shinda na hingo sokeja Miru TV nkatho ni untu they are doing a good job. Wow, thank you. Turia ganda kwiria muthikiria ni nyamuraithiria turia gutetheria kira muntu agukira ombukirie ngukirie nikienda twinambe na kuigwa tugiaka ndiguru yetu. Ino ni mwe cia challenges ira withiretwo ugikurukira na ima gwega mari kumanite wonete kumani na wini bobo. Na yakiri tima thina gake gomba ku no mwanka kwithira kwina mawega menya mandiko mariuga kiewa kia muntu nikimururagira milango na gikamwikaria thina nene. Koguo wini ni utumaga ni utumite tugekara thina nene. Ini untu rwimbo ni ndawa rwimbo ni kuminister. So no withire nkugwata invitation cia gwita guntu gukwingi rwimbo ni rwatumire ndeta all over Kenya. In my first time rwimbo rwa Bwana Yesu nimeenda utikone Kenya ntakinya mbitite ku minister. So tukona inya kwina wega burio ni untu ndaombire gutonyana na antu bamithembe mingi muno na ndomba kumingo na kabila hii nyingi sana na ndomba gukinya yani ndomba gutwika so much exposed so much learned ndasemanya na antu baba ingi muno na muno mubumbu bakuga rwimbo ni rwatumire ndeta kuraja muno ina ndakinya guntu maybe ntingikinya nuntu ndakinyaga kunkaswa gutirizo nyingi andeta guku ni kwina kethera ngwita guntu kungi nkethera ilizo nyere ko yandeta guku ni kwina. So tigintu ukiotheri nyakio no gitume ugakara na nene na nikirikaniro gikuga. So nikio gitu akambuga kukurukila ku administration ni tumite mbethera kariugu nkari. I think kuna kitu sunana niko sawa kabisa. Kabisa. Meande nimepanda ngazi ya 4 4th floor. Na unakaa 16. So unaona rwimbo ni rugutuma ukinagira Murungu ukithiuruka wau ni rugu kwina ki shelter fulani wikiritwa unakaa 16. Enyewe ni God manzi. Ni God. Tumenisema niseme mazuri. Rwimbo iruthia na mbere na kuwa gitetheria na mantu maingi kathumba. Na kiuria kingi gwathi na mbere na kuwa ntu yegoro. Ithagira TBT turaragiria mantu mara mombite kuwa magichenjia kiri gospel industry na twareithiria kiri mwili wini mombite kuwa magichenjia sana
what do you think ni mbeta ko gichangira kiri gucenja kiri wini no twara ida gospel chakaraya na chiendi ubu utikona kuna difference wa ni mbiyo mbeta ko gikira kuna difference both positive na negative leo menya wini ora wa mbere wini wa mbere utari na mandu into ja maingi muno kulikuwa ule ukaira tu ugeta ukaina ule ukaina na gutewa kwa mind ukaina ate lakini thai kwina challenge no tukinya kuri ukaina for example igitari ngo kuri twashutaga rwimbo ru nyakeu umenye untona tuita kutithio makeup yanga si wapi yanga na tukaira rukiri ukarama tabuni ya kibanga kana rero theri ugakare miss twende ukathi no kuona ukeja kwa pia thai ushutite rwimbo tagita riu into kiambere rwimbo ru ona ketho rwi inspiring yate metho jantu cha kururega so tu ambao ni wa zamani tuna challenge ya kumatokania na tuna challenge ya kumatokania na Gen Z eno ntwegita letu gutari complicated twete au tuthithie u yanga turungame au yanga twakinya au yanga tuthithie so ukethira batu twina challenge eu ya gukarantinya kwamba kuthomithwa ukona in fact let me say batu analog katu chuite alimu ambao ni Gen Z la tauni bedaro ndina my brother who is a Gen Z so ukethira most of the time tumeketi na yeye anakaa kundomithia kambila hii inaitwa hivi hii ndo nya terminologies umere jengi so kwina that challenge kuma nale ki analog tujite kindenji pia kwina we uzuli advantage yo pia nuntu nayo bole mtu arutaga rwimbo agekara na rumono rugigakinya no rute rwimbo riu no rusambaze othai na rugakinyira baingi sana so pia kwina tutiomba ku challenge tugatire afadhali analog ndiwa afadhali thai no ntonde kwa nyomba no rute rwimbo na nkarusambaza giantu even 1000 within no time so pia kwina that advantage and we are embracing it na kwenda kwela antubonde bale ba analog nuntu nimbije bandikirete let us embrace technology na to embrace bathoma nyuma yetu batuthomithie batwire na hivi fanya hivi ino itagwo and I'm happy watwira kwi wanthina mbena kwa gitutarire ya digital ire kubwa muno inge ni analog twatere tubatire kumichokie kirgospel watwira imwe watutaririe theino sau ya na nibu kintu kira nkwana ni twatele kia nale analog kintu kira na nimbuga gogu ndemutumiria na nimbira kantu kabela atiri ki traditions jetu tutigate chionde kwicho cyari ngondre no kuona kwi traditions cyari ngondre kintu tagweshimu ajali heshima it was ngondre so nembuga kwi mauntu batibati gucenjia kwina heshima ile yatulaga kwina dressing no kuona kwina meani onde watene kidogo kwibura twareretwo kubura jojo atwiraga kwibura tweragwa so mauntu maria kaithiria wini watene kwende kwari na adabu fulani ndi kwari na heshima fulani no na ki dressing na ki everything kio nikio kwani tubatie tuthame twije nakio tikankuga twikire maxi kana ngambi lakini ni tubatie tuthame na kamtindo fulani no kuona kale kalio mbere ka mikirire mithiire mi presentere ido tuyekale tantu batigukia nombi tutigate everything ne tuote tumbolo kiri tukira tukona kiari kiega ukiriru uria utaririo uria wa utariria mauntu ona kimwe yani mebangire ona physical na mwini akina at least turombe kiu lakini mama angi mandinjito ni mega lakini ile tradition ile yawe uria ukiriru uria tusitupe tutigate na nyamikire ya kinyamikire miki muno au muno menya turina gospel lakini tukaina tutekerete bwega gukatwika nyamurungu wengo atigukena kwa pastor to inwe goro na twirire ona kigongwana gitao kenero imetho
manto imagine kiri burungu ndandagika na ntakuigua kwi muntu akuruga kuina uka okay bita karike kuina riru iri ugaukiria kioko ni mbia atimire ya gutemire uthingira kiriwini wo gospel no burumira utachinya abantu ona hi gospel ni ugonogire ni utende tendingire no kirino chingi nani menya niyo kanda ono kirwe ni Jesu ndi muuru sana na ntena mwelekeo na nenkumenya ndi nantu bantegete na bandikirie baria bakamba kumbia witness ya kwamba untari gintu gikiega ntari gintu andi mayalabo kwa bure Ngai ambonokirie ndonire kandinge campaign ya Jesu owo kunenkera muntu chance beraga ntu kabera Jesus kisses the unkissable igitarira ntari kissable igitarira ntona na yangipendeza alikuja ampenda na ambonokia unwe kulinga campaign yae nante bujanke no ganunto onankina tunde ninkankinira mulungu nembe kujagare nembe kujaga kikeno kingi nembe kujande mo refreshed na nembe kujaga mbati kumulingira campaign Jesu so mimi campaign wa Yesu mbona mbesa kanamba gente bujanke no utiki ukinya bantu wona tatiangeri no nyoche mutubo na chimonekano ntuba tobe ende nane naonda mbere utiko kinyocho nane naonda mbere utiko wo chokana ale ntokana ni naonda umire na ntona gintu kiega na nuntu ninkwenda gwitikia ketho ndio na ntithwa nkari ugu nkari nuntu into ira jena oni jakuthukangie muntu yeah ukegwa wino tigwa wina shape ukara sweet 16 in 3 years to come as far as gospel gospel is concerned unajiona wapi in 3 years to come leo nende mbijite dairo ndraitere wimbo mbere rwa Kimiru ntwire kwina na Kiswahili so kuna ingine iko studio napika na ninkwenda gwitikia 3 years to come Ngai yake agontedia na ndakinyira ntu baba ingi muno gukukira ministration ya ndwimbo ya kwambuga ni ministration so bebe prepared I am ministering powerfully na ninkwenda gwitikia Ngai in 3 years to come itakuwa mbaya no mwini wendaga kurutha na collab either Meru outside Meru collab ntari nkomithoganiria muno ni untu kwimantu ntenda kumatukira considering that ndi kukwira ndambiririe na aria ndacoka ndakarata kandaula so ndambire ndatonya silent kipindi silent ya kuundwa na Mulungu but ni antu baria baina andu cia gukiria Mulungu gukiria Ngai abau ni bombe gujaga tugitonyana nabo no make muno nuntu antu baria bankenagia amba kunywa nyimbo ciao itugukenagia antu baria baukagiria Mulungu ta Bapiri Kimani Tomwai aba ni bantu baria mbigujaga kwibuba kuga batinya Meru ndina aini bakwa ndina chole Meru and they are good people but Florence Karani is my sweet friend na maybe in future Ngai agatethia twasemania buntu na tukaugontu ibwega sana kumbira wininya Florence naromba sana umitira Florence mbetire tonke mucho sana naromba sana unchwira Florence hivi natukirekana na muntu mamu uga yo minister we pastor i pastor kadire we pastor na we mwini at any point ukero arekie mo imbi umba kugwa kia leo manyela yambiririe ni wini na ndatula nkina na ntathuganitie na mtuike pastor koguo kiria Ngai ankienda ndekia ndarekia ende ntikona ta gwikia ndandekia nuntu nowe wambongerere o pastor ukaringe undukite ugwindukero penina wetara wini kanotare gutumiria kumbeka kone kanotieyo kabo ntiomba ntikona mbomba gutiganirio tumiria nuntu na bune nkona nimbonete buria Ngai antumirite kureta nkoro nyingi kiwe
inde nya wini nyankerwa nkire menya mami no kampina nanta gumba ko manage kuwekera bintu bikirira tireno bikathiane vizuri wathengira kire ntumiri no kuringa ntumiri vizuri wathengira kire winu kuina vizuri utie industry kwa ibi nanta gumba ko manage into bibi mbere wini ni wambite wagwa tikwirire ni untundinde ndagukire last year but one so pastor wambire wamedia wini ni untuna uni very demanding ende thai kuma last year ni nkona then grace is sufficient ni untu ngaini ampete antu bago support nya wirwa murungu tumbaku tawenka so nuntu kwina antu ngai ampete baronga mananani saidiria kuguna kuongere ni nkomba kuvitabula gukiriria but Mungu ananisaidia tu ngaini antetheria tu sometimes ngogenjo mo lakini ngaini antetheria nuntu nya family menyerio mea gutuika we pastor we mutongoria we mwini na we na muji na cio ndici kurugama we mwekuru njorua we nkatha na mbetagwo nkatha by the way wetagwa Penina nkatha ndio utikimbiru mapema ngawita tukuona riu ni power of the name ngawita nkatha murume mami na baba bambitire nkatha yeah your spouse your children your sibling betete by you support kana bakwiriye tio support rubandi rurungi we pange kimansoro ningukatha ngai muno nuntu bwa my spouse etharagi supportive muno sana sana pia niko ndina twana na twana twakwa ni tunsupport muno my firstborn son is doing journalism wow. So very soon labda atakuwa kujoin karibu sana na it does a lot to support ngogia mami na wow. Actually kada te support ya on terongama ntenda kuga minus them including my brothers but na baraba ngwatagira sana they want to know every step na weta ate okudithia fanya hii fanya hapa twende hivi so it is those hiyo sako ya undani ni very supportive and I'm really humbled na washukuru sana. Thank you sana. Ugaga utianto utiarume supportive kwa aretu my spouse. Ana support by the way. Kabisa. Akima magango gini na support agango vya mkura. Meya kubangi badarawa kabisa. Akira ngugitia kainure kana chio. Kaikare uguka. Yes, Penina tukibire kiria ndaromba tatuge we mami wetu kiri industry no wini ukwambangiria gatene nandi vaisire kugomba kwigoketa aini bamero tugiconsider aini bamero ibakinya sometimes wini bamero tikabudite muno tabwa babangi nandi vaisire kugomba kubapanike na tukiria wini bamero aini bamero aini sana aunika ampe upcoming and device and kabale bakuru bambe bekalire itina ukando bakale nagu bambe bakale na unyuma menya ndewa ogutumira statement mbe muno gwande mami wao aini kintu kira kwenda kuboromba kintu kya mbere olomba ngaya kwa kintu kitagwa perseverance kuumiria nuntu wamba kuruta rwimbo no kithwana ya lojo yo imbo itahit kesho kutwa nitakuwa na milioni kesho hiyo ingine nitakuwa na gari wethera gutege ntu ja kiu ya happen hata kidogo no wina rwimbo ogwo wangu kaigwa irugo kugwiria lakini rwakinya audience kaigwa atutaki tutikwenda rwimbo ru so baraba kuina na bakina ira murungu umeria ina kinya waga muntu ogukwarika nuntu aini be na challenge wamba kwaga nya muntu ogukwarika iwa gukwarika twete kuja kwa kanisa hiyo ndio niko na shinda njoo tuinere ona waga audience na ule kuinera ni murungu na one day tafika tu. Wow, thank you sana nonto one device doni sana nonto upcoming me with one expectation ni ndingira kumbonete becha ndingirete kumbonete subscribers wenge omeria mwankantu ya kwithi nambe na kuigwa igikinya
Na tukithirikiria Penina homba kuigua ukitunenkera social media handles ciaku nikenda tumba kuigua tugikuthingatira ngichuba kana nkithi na mbere na kuigua ngichuba SMS kana nkira SMS rutere rwa Facebook kaina mbere na kugitunenkera YouTube bora ubitaga TikTok X Nio wamira wina Gen Z ndina manjenzi go watanishughulikia baganishughulikira ndina ndio nibetoa Penina Kaunda kila mahali kuna kunde weta kwa Penina Kaunda Facebook page ni Penina Kaunda YouTube ni Penina Kaunda nya TikTok nende nkwambia menya mbugire mimi ni ana nende ukwambiria manto maige tutureithia antu bairi bathaturutero Facebook tukona Jackson Caleb akambira arindeni Gloria Mwirigi kamwathani akauga arindeni na Terry Babu akauga arindeni na antu bangi kathumba barabo bete kuigua bakithingangira kiri YouTube cietu ithina mbere na kuigua gitwa kiugo kia muthia ugikethia baraba kwiria wakinya no TV-ini uregutukethio tinyo TV ndi kwenda ucoka na murigo uyu murigo nticoka nau nimbeteretwo muno kanwa ndina kesha this evening na ngukethia antu bakwa bakanwa sana ni antu babega muno ntuku wingi watio kwimana wijire au kunde kanwa indo indio ngangite kanwa kayuki kanwa ukunde gantu Tigachobe. Igachuru nkwaragiria. Igachuru kakitharaka. Gachuru tikaga ukano. Nataka nisalimie watu wangu wakano. Ndipendete muno. Na ninkwenda gukethia my brother Reverend Hosea. Ekithoka. Na we karaga. Niwe babo wetu riu for now. He is a good man. Na ndaka yetu ya makutano itagwa Elon. Niyo indondekagira mitambo ni njenzi. Niyo is our baby brother. Niyo mbiraga hau kiugo kiu gitagwo gwitagwo gitamuka gwao akambira hii. Na ninashukuru sana my sister, my twin sister Pastor Dorino Yugi Echuka wa Neno. She is my sweetheart na tumekuwa pamoja tunafanya kazi kwa Rembo shutire the other day. So nitakuletea hata yeye hapa. Next week. Yeah, she will come. She's a good woman. Ni mwalimu mwega muno na she's my twin sister in the Lord. Na ngai abathari mena mami wakwa na aria migari bari bonde nimbije bekaria TV ni baraithite. Baketheke sana. Mere kayunga. Ndiomba kurewa na yani ndia kura kure. Na uko na maembe. Bai kwanja thaino maembe Ina maembe nira tuti screen na nituri ma kidogo maya beja kuga mwini uria ni kasiriaga Kali maga dino nkunyu ichiruta wa ale de ma tu ne de maga ite dina iruta wa tokale mambikwa maembe mahindi nituri manya ikwashie tuko na chakula kaja na udai wana we benuka nkegi ibega sana kadha nonto bakuthina mbere terito nkadha sana ibega sana nkadha nonto bakurionga nonto bawitegeria waya mayanda kuwatire tu arakobu twabanga kiathe na yakinya na nkatho kiri murungu nonto bautu watanjara na nonto bauku ukwankoro ya witegeria na araka ogu na inyani ngocokera murungu nkatho nonto inyana ni no iki tikikwira no rukimbira ngakwirari lakini ndo wikirite sulale na wala yakiano ndaka utadoganya kaninde kana ale ndio mwalimu lakini tutapambana tu ndaka kamono baibewe ndi mtoto akamana noge auga ale moigukara nani na ngawe yari muthuku no mejo ambela tu ikisiala na daraka ambela wona mutharaka me mwaro nyako uma ogure nkenda gukurigita ni gukwira nteno kitende bigwaku to kama ibaga sana nyawa muraithiria wa Meru TV na nyawa muraithiria wa mubango wetu wa usho ithengira kile YouTube yaku haraka sai uraithe Penina Kaunda usubscribe like no comment uge mbumite kile web show na wakinya kana bakethie sana I wish not to be kudi lakini ndo tambirite kabanga
TV na kama temko banga gira tukinye na uba kedie obere ba okedio team web show abatyo koraithagiria TV ya Meru TV enu bekire Sol TV batigacenje ni bambetagarire no Mwangangi Mubango na une web show ntigo na rere Freestyle Friday na tewatanete na Penina kadha ithikire YouTube Penina Kauda subscribe like no comment na Facebook o share nyana group njiaku Mwangangi go ya Jumatatu kaire tewatanete kaire kire Mubango wetu web show ngakwendera weekend mbega na nkuruki mweri wa India umwega buyuthithani wamoni Nyamurungu eteria wendo it's February mapenzi kana ni mweri wa love ocheria wendo kuma kiri Mulungu wetegia director wetu akathina mena kuigua agitwikira karumbo kake karakangi nikienda tumba kuigua ukiburudika mdogo kuma kiri Tigo kiri bwego tugakwira bye. Yesu abandilisha kilio chako kuwa kicheko, akuvue nguo za huzuni na akuvike nguo za furaha. Bwana Yesu abandilisha kilio chako kuwa kicheko,